plaćali. Nisam ja, evo. Izvolite zapovjedniče. Tako je. Moj naklon. Je li ovo stolica, ona? Ha, ovo su prednje noge. Ovo su prednje noge oštećene. Big brother, no, ko šta radi? Eno, jedni namo, Mitar, okreni se. Dnevni zadatak. Kreni se tamo, evo, mene je slučajno, evo. Dnevni zadatak kako nategni hađu. Aj. Ti si naš. Nađo mi, taj volimo. Morat će to istrizat pod hitno. Ali, znam, piću jednu za uši i sve Eno, bolje, recept je... doma poj po mora. Ajde da će neko... Ti ne možeš, ti ima poliće Snimi Hađo je lijep. Dvije policijske poslače. Nemoj mene snimi. Baš je snimi kičmu. A ovo baš je treca kičmu, evo. Hađo, ti si fizioterapeut. Ja ću ga baci na pod, ti gazi po njemu. Viš ja Hađo. Hađo biži. Hađo, ne idi se, Hađo! Jel mogu ja vidjeti kako to... To je gađa. Hit tjedna. Jesi radionu snimio, Kornija, kako doli? Sad ćemo. Radi oko Vespe. Ti ga ovdje po poracu. Ovo ti pogled sve govori, tekst ubaci na mene. Ti priča, ne? Cijelo vrijeme nek se ništa... Sve ko radi, gledaj. Dobre, da viš sve, imate ovdje auto izgleda. Prave su Hađo, a? Gdje je ovih Kornija, gotovo. Aj, poj spiti se da šuti. A ti FIFA, a? Čiribiribela Hvala ba, se, moj. Max. Da Branka malo uvati. Ne od mene, kao se buda. Ono, viš, ovi su Ovo je pozitivno. ritam, ono, pozda. Fina, evo gleda vijesti, gleda stručno sve. Ono, ne može biti slučaj. Ono, kaže igra Tenkić. Završi ja ti razgovor, Hađo. Tomas Kant, autor, evo ja sve govorim. Ovo je piti sok od njemu. Šta je zove sutra kamere? Nema sam poć. Ajde, nemoj meni te. Nemoj mene. Daj mu ovo za pivu. Ajde. Di smo ovi ga, neće ti ništa. Evo, možeš još ti tamo. A šta je ovo to? Je na tega, samo ga nema, lako ga ne. A, jesam. Mučam. A more, tamo nam tijela kudite, slučajno je to. Da vidiš šta radimo, to ne smije dokaz biti. Nije ovo šta ja govorim. Ovo je interno, Eto, moraš ono brisat, sići ovo. Šta je ovo? Ovo ne smiješ,